Kumbe bahanya na botoniwa Mibula Korea bana chumu I love them, yes I love them I've been over Chichontekia Titira la fumbo mina Titabashongi pounds Sorry, but me, yeah. Nearly run to Ramona. I shall be weird. But sorry, yeah. Oh, I am grateful. I am grateful. Yes, I am grateful. Oh, 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 Mina ninga machinchia Tiribona ibamina Tiririra turamina kapona Ringeli Navaranta bona Even sorry, oh, oh, Yeah. Yeah, we know. I love the some song on it. When I'm saying it's some little ring out, Marin. Okay, that was my first song in 2017. Yeah, I got it from Rosumu, but then I want to draw, I say, oh, look, you know, and come along some knowledge, and I him. Thank you so much, you can see that. Yeah, I got it from Rosumu, and I learned how to end I candy Sonic, one new longer award, and a producer. So, got some one, any leader, any kind of baker, ninja. So you run some rosum na ramidare. Kuena sunera ngari imbela rona nitomla bla hiba loko imbela sunera aptongo mzawa na nkarwa akumelela nkambe ske karsem rabatsare okay me munhu ku ni appreciate mana man leswi va nga hi swona so ni ve famba kun'wanyani ni hlangana na papa van'wanyani so I munhu lonkulu I vanhu lava tirhaka vele ka mfumo so ni hlangana na vona ka that situation a va nga hloniphiwi mana vona va tlhela va n'wi vita ku loyi I'm sorry if anipfumela ku vula leswi moyeni but then a va n'wi vita so swilo swi ni khumba mila me bava and then ni va ni reflector from ka vana van'wanyana va ka a va rhandzi vatswari va vona especially loko va ri na vatswari va ku va na vutsoniwa number one a va swi tivi ku what if munhu loyi I na vutsoniwa ive mutsoniwa loko a ta kuma wena or ive mutsoniwa during the process ya vutomi so ni va ni ku okay that song nda yi tsala ku ri tanihi ri vantshwa these days vantshwa a hi hloniphi hi tele na hi hloniphi so ni ku I will write this song ko vantshwa va swi twisisa ku mani I mutsoniwa a mutsoniwa vatswari va wena va na mali a va na timali va fumile va fumanga I vatswari va ku hlayisile va ku undlile there you are now so
let us appreciate them. Kati simtata leti timbirhi u nga hi nyika tona i vo mani lava u nga tirhisana na vona etlhelweni ra swichayachayani etlhelweni ra ku va va risimu ra wena ri va leri ri nga xiswona sweswi? Okay, tanihiloko ni voni ku wena ntsala ni tirhe na Candy Soni and a ni endla hinkwaswo mina na ri Okay. one. So ka vatswari ni tirhe na Junior Mkhari i producer na yena i kumeka kwala Bush. So na le ka ti-backing na ti-leading vocals a ni ri one na kona. Hayibo. Yeah, a ni ri one na kona. So a ni beka ni yimbelela ni endla hinkwaswo ni tlha ni tsala ka song. Ku na risimu leri nga ta landzela sweswi u te hi Matilda risimu leriwani ni lava loko ni ri yimbelela ri va ri ri ka xiyimo xa vunharhu hikokwalaho ka yini u lava ku risimu leri ku va rona leri nghenaka sweswi ku na ku xitori xa kona xi ri yini vele? Okay, Sweet Maya. Okay, u va u ri wansati ne ivi u va ka situation la ku ku na munhu loyi u n'wi lavaka ene wa n'wi rhandza mara a mi rhandzani ko va ku like you admire that person from a distance. So I love this okay I vulavula hi mina. Hayi sorry ku vula ku ta hi ndlela leyi a ro hlamala njhe ku hey. So yeah, se ku fanele a ni lavi ku tsala ku secret admire. So ni ku like secret it won't make sense since munhu loyi chata ka WhatsApp. So look at online, I can see go, oh, this person who online and I'm happy. So I was like my sweet admire. Hey. So yeah, okay, I need to reflect the emotions because moving from Batswari, I need something to uplift the emotions. Similar landzela kona mintsu ra mina sweet admire ingenela. Beka xitulu. Ehlisa moya. Hi ku sasekisela sonto wa wena. Latela 9 to 12 hi Sonto nimixo. I met you in taco moya. Ever since I met you, I got peace of mind. Baby boy, you are so lovable. We live a private life, but it's a public joy. I'm all about to know because you've gone too deep into my veins. Look on you, could like a till now, could sambani slambi. If I'm an amishaka, don't nasa kujana, is a let me know. Jangaring a kanzi and sing a name, a carabera macumia. Jangaring a huelani bankulumani mino. I'm so in love with my sweet and my ear. In love with my joy provider. I'm so in love with my sweet and my ear. In love with my joy provider. I'm so in love with my sweet and my ear. In love with my joy provider. With my sweet and my ear. In love with my joy provider. There's no guarantee it's not normal. I mean, I go bullet to see you online, not a camino. Jangaring a gelatico, how sweet you talk. When I when you like your tire. Look on the common law, Mauritius and if you got to second. When I when you bang his house. I am in love. Ooh, Little Marantin me now. I am in love. Oh, in love. Little Marantin me now. Bangwani balla batimova, bangwani balla bakolite, bangwani balla batimal minilange wena. And in love every fool around wena. And in love it impasanta kuduria. Our ATM Yamina, you're not my shepherd tailor, but you're my love, my love, my love. Nila maranti yeah.
Lila Marantini, yeah. I'm in love, in love, in love. I'm in love, in love, in love. I am in love, yeah. Nila Marantini, yeah. Lila Marantini, me know. I am deep in love, oh in love, oh in love. I love you, boys, I love you. Yes, I need you, and I love you. I am deep in love. Rikhumba moya wa wena ntsena loko u ri twa eka Lathela na Matilda Chauke. I munghana wa wena. Loko u ri karhi u lunghisela sonto wa wena. Lathela. Munghana Lonene FM u ku navelela ku tlangela lokunene ka n'hweti ya vatirhi. Munghana Lonene FM. Maambandlela. Hi ku disa swilovolovo. Hala kun'wana I swikampfu ntsena. Munghana Lonene FM. But I'm not in your lobby. I did your lobby. Said it, but I'm not in your lobby. I did your lobby. Cause we can love someone and it's a me now. I'm living my life with bad memories. Nzere listening sweet banana go kwana ba sweet wanangi. What I'm going through, namana ba sweet boni. It's pains after pain. Kurul. Maya wanga washani se kamana means a tale. Didn't me shorty. Now wrong as you call me and I'm losing my mind. They come make a tika money. They banana shanguya. Tirikatika. Kona ko alabi. Think I'm make I'm sorry. Zibana mashangu but I'm not your lobby. That sad. You will never know what to expect. Kawan noon, itang kutembesa teloni misaba. But in the next thing that comes, because we lose our lives in the hands of men. Oh, fella, around too. Oh, fella, Bugatti. And what would they say? Papa Santa Semba Yella. Oh, they come and go take money. They banana shanguya. Tirikatika. I go on lobby.
Shamina Shalungi, I've seen the road, and I've been through so much, yeah. Gonna katika. Beka xitulu ehlisa moya hi ku sasekisela sonto wa wena lathela 9 to 12 hi sonto nimixo Yu. Ene impela wativa mingiseri loko va sonto wena wa sasekangani ni vula ku mana swi tivi wena mani hayi ngomba mavoko loko ka Twitter nemtwe ku na Depsy Pirates ona thembisile ngomani va ku jiye Matilda byela Miss K ku va vekela swindilwani he ti fana na liteto va vekele swindilwani ne va ku hayi shem rito ra sesi ri kahle se u tshembini loko va ku a hi fambi studio wa twa ku ri ta wena ri saseke ku fika kwe sweswi tlhelweni ra swa munanga Miss K u le ku tirhani na yini Sweswi ni busy a studio ile ku recording. A ni ri va ku tala va ni tiva ni yimbelela ngopfu afro pop na R&B. So ka one nyana I'll move a little bit ni endla one piano. Oh wow. Yeah. Wow. So then and also kuna this other gospel later on na yona since I'm a Christian. Yes. So also na gospel na yona. But so far I can say that this year music will be on another level. And as van'wana va ntiva ni rhandza ngopfu ku endla the live performances than ku va ni follow the auto tune and all that. So yeah, from now on va a va languteliswa kahle and va swi tiva ku ni rhandza ku embrace Xitsonga xa ka hina. So va ta hlangana swo tala swilo leswi nga ta swi yimbelela hi Xitsonga xa ka hina. Loko hi ri karhi hi vulavula hi tinsimu ta wena hi nga langutela rini ti-music video loko ve tin'wana na tinsimu ta tinsimu leti u nga ta ti twisa muyingiseri wa Munghana Lonene FM Ni nge swi confirm so far mara the first music video leyi va nga ta yi vona I ya risimu leri na ha ku heta hi rona Abzi Olovi. Yes. Abzi Olovi se noma ka Abzi I kona munhu loyi se u nga ku he mani loyiwani u ta va a ri kona ka video a no vula ku loko ve a nga kona ni kumini ni kona mani ni kona Va kona and mara no fanele a tlanga that character yin'wanyana. Hallelujah, amen, amen. Kambe loko hi vulavula hikuva u kombisa ku u yimbelela vunanga byo hola R&B afro pop afro soul hikokwalaho ka yini u vona ku u fanekele u pfa u suka hala u ya hala ka amapiano ni twa vulavulanyana na timhaka ta ku va u cheta gospel nkoka wa kona hi wihi velvet Nkoka wa kona I ku Trap singona a love ku limit okay ni love wala ku ni nga accommodate mani na mani. So a ni ri ku na vanhu vo tala tinsimu leto hola more especially these days a va ti tlangi a ko hala ya Kolomia yes so ni vona ku loko no endla yin'we maybe yi va yi ri ya gospel mara ku ri piano then yi ta accommodate everyone. so a kerekeni u lava loko kha hi nyikela hi kha hi famba hi voxe n'wina wini No, a kerekeni kuna a decent dancers. Okay. Kerekeni. Yes, a u nga ngheni kerekeni fika u cina voice. se piano leyi yi ta va yi ri ya gospel ha hi ta cina ku nga ta hi ta nyikela ha ta humesa mukhume kwala kumbe hi ta ngetelela And for that song loko ku hume ku ciniwa ro a kerekeni na million ta nyikela. yo hi sweswo mixera Munghana Lonene FM swi tivi ku hinkwaswo leswi hi nga ku swi endlela u swi kuma kahle ka YouTube channel ya Munghana Lonene FM makomandla ka swiyenge swa mabulo swa ximanguva lawa vanhu va kombisa kwini Miss K Ka Twitter at Miss K Chadna, Instagram Miss K Chadna, ka Facebook account ya mina Miss K Glad Anointing. Leyi vanhu va nga kombela the last song ni nga eta hi yona leyi va nga yi kombela se ni va yi nyike yona. So then ka Facebook page I Miss K Chadna. Chadna ya C8 ya Chad from Richard. So now from Aina. Okay, let me say this. Chadna a combination ya mavito ya vatswari va mina. Mara mina Aina papa mina Richard. So hinkwaswo swi endla Chadna. Yes. ani koni nga vusi mara na vutisa mani swa n'wambhuri isimu leri ho heta se hi famba swa n'wambhuri ka dali isimu leri a hi vulavula Ni sungule in 2015 loko ni endla matric hi lava nga ni kuma kona ni ri xikolweni ni nga ri na confidence ni nga swi lavi. so u yimanyana confidence u ye xava ku dali confidence ni yi xave ka the person loyi a nga ni kuma
tall like me, slender like me. So Dark no like one- you, ngachamba ushibula sheshe yes. So nisibona ko okay, if this one is doing this, let me ngashiendla. So I take a photo shoot kwala Limpopo, isuka Mpumalanga ta Limpopo ta endla photo shoot. From there loko ba posta ka social media, bana ba abateranze and aba inspire Wow. you know what, ban encourage ko fambo ya mahlweni, your skin tone, your height, You're so everything. beautiful, Shema, Ngetsile. So yeah, nisimune ka 2015, but nisimune ku win tala the crown 2016. So wangatang na dola kasi. Muna win. Wangatro. Kuno ndawo la susetela leswi veka leyi veketela loko I believe there's next time I vulavula sweswiwani ka lembe leriwani ra 2023 eka ku va wena u ri n'wamburi sweswi u le ku langutana neni na yini because I do know ku va n'wamburi loko mi ri karhi mi vulavula mi nyika speech xa n'wina mi la ku nikela lowu mi sukaka kona wena sweswi u le ku tirha ni na yini. Okay, va ku tala va swi tiva ku ri ni na my own foundation ya charity, mostly ni endla SK Charity Fashion Show. Ni nikelaka mali leyi endlaka laha hinkwayo ni nikelaka vanhu va le ka orphanage hala kaya. Wow. So sweswinyana I can say ku yi registered vele yi ready ku la ku tirha because a lot of people a va la ku tirha na mina ka yona, and throughout the process ni one of the top finalists ta Miss Essence SA. So next week, Saturday, I'm coming back to Polokwane in a photo shoot. But I'm born in Balesa as a finalist, and that's Wow. when Ngatasuna the whole process. And I don't like to say this, but I believe this will be my last competition. So I wanna do everything. Am I allowed to ask why is it your last? Because I wanna focus more on upcoming models. Okay. So I Oh, wanna wow. that opportunity. So I wanna give them the trainer from the start, and then not focus on the foundation. Because the foundation they an organization. I mean, like I get the library, like when I that's what I want. Oh wow. Mikhael miske ku va na wena ka siku ra namuntlha ni nga si ku chuchane u n'wi byela yini nqambi leyi wa swi lava ku sungula kambe a va na ku kanakana xitepe xo sungula u nga n'wi byela ku a xi tekisa ku yini ni kombela u tlhela u hlanganisa na statement xa wena lexi loko hi vulavula u ku a wu nga ri na vutitshembi u nga n'wi byerisa ku yini munhu wena loko u ka yima mina vutitshembi bya mina ni byi kumini swilo swi fambele kahle u nga n'wi byela yini ka siku ra namuntlha. Bantawaila long la handle u lava sungula ka something. Just know ku xin'wana na xin'wanyani loko u nga za u teka the first step, you will never take that step. So leswi mina ni nga ta mi advise xona I ku ri believe in yourself. Loko vanhu va ku byerini ku you can do this and na wena u vona ku ku na that space that you can feel, do that thing. Xa ku sungula restore that confidence aka wena. The first thing leyi ni lava ku tiva every day every morning loko u huma ambala timpahla, and that cloth it's nothing other than confidence. So timpahla tete a ku vi timpahla ta wena leti nga ta timbala before u mbala timpahla leti ti tivaka hinkwenu. So I would say to you, take that step, go for it. It doesn't matter where you start. What matters is how you start. The how you start, it will define you wherever you are. And only need any introduction. People will just notice you. Look on Figala, I didn't tell you I'm a model. You just saw that. That's wouldn't why That's because you carry that confidence with you. You umbala that cloth every time you leave. Yes. Isho swona mingisira Munghana Lonene FM ri na hina Miss K kwala tindlwini ta vona xi ni pfumeleli mani normal loko hi vuya ne halela Afrika na wena ku Afrika. Eliya mwezi wa Afrika kwako. no more mola kangana ku haxa vule guys Ile kalatela live ya na ciao bay. Ciao chakala. Yo guys and then the red le real ngata le la rona. Yes. Any. You can sing. Yo.